Milangutisa mahungu ya SABC hi mihashela wona twi kusuka eAuckland Park eJoni. Hi sungula hi tinhlokomhaka. General Khan is provided with this information, and that his receipt of this itself is significant. And the question would be, what interest did he have in this information? Komishini ya madlanga va lava nhlamuselo eka Feroz Khan mayelana na rendzo ra mamiliyoni wa tirhandi ra Dr. Emojin Mashadzi ro ya eLondon. I think the Madlanga Commission is going to help and assist a lot of people, especially in government police stations. Namuntlha swi endla lembe General Nhlanhla Mkhwanazi a paluxe swihehlo swa vukungundwani eka matirhelo ya xiphorisa na tikhoto. Kasi eka mitlangu, xana mfumo wa Amerika wu ni ku nghenelela eka mafambiselo ya mphikizano wa khapu ya misava ke? Hi tlhela amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 na le ka channel ya mahungu ya le hayi eka DTT. Vito ra mina ni Khazamula Ngobeni riperile. Komishini ya madlanga a va swi twisisi leswaku General Feroz Khan u nghena njhani eka rendzo ra Dr. Emojin Mashadzi ro ya eLondon hi 2022 leri nga durha ku tlula mamiliyoni 3 wa tirhandi. Va ri va hlamarisiwa hi ku va n'wamabindzu Mohammed Mo Said a rhumele General Khan vuxokoxoko bya mafambelo ya Mashadzi. Xivutiso xa vona i ku xana General Khan a lava ku endla yini hi vuxokoxoko lebyi? Komishini yi twe vuxokoxoko bya rendzo ra manyunyu ro famba hi xihahampfhuka ku eLondon leri nga durha 3.3 miliyoni wa tirhandi hi khale ka mufambisi wa masipala wa Ekurhuleni Dr. Emojin Mashadzi na van'wana vanharhu ku nga Bonginkosi Mashadzi, Dineo Siletswane na Tebogo Maleka. Leri ku vikiwa ku Mashadzi a nga ri hlambanya eka muthori. Byi rhumiwe Major General Feroz Khan hi n'wamabindzu Mohammed Mo said that General Khan is provided with this information, and that his receipt of this itself is significant. And the question would be, what interest did he have in this information? On the face of it, it's not apparent what interest he has in receiving this information. Komishini yi tlhela yi languta vumbhoni bya marungulo ya WhatsApp lama ku vikiwaka ku a ku ri ndlela yo tirhisa matimba hi ndlela yo biha. Man'wana ya marungulo lawa ya katsa marungulo ya Khan ni phorisa rin'wana la a vulavula hi muteki wa mahungu loyi a swi tikomba va nga tsakanga hi matirhelo yakwe, loyi a ndzhaka tin'hweti 2 yindlu yakwe yi nga tshoviwa ku yiwa ti-laptop ntsena. This later housebreaking in March, on this evidence alone, can't conclusively show that it was linked to the WhatsApp exchange. But the sequence is alarming. And I raise it because it requires further investigation. Satetano, Vito Lieutenant Mulifi Isaac Fani, ri hlayiwe nakambe eka komishini, kambe sweswi eka thendara ya switirhisiwa swa mimovha, marungulo ya WhatsApp ya Khan ya komba ku Fani hi yena ku nga yena va fanele ku tihlanganisa na yena. We see that Mr. Valley from Kazan treats General Khan as a person who can unlock access. Pardon me, you now see the notice of motion flighted in front of you. So we see that he sees General Khan as a person who can facilitate access for him, not just to one tender, but to several, any opportunity that could possibly come their way. We see that General Khan arranged meetings with a contact within procurement and obtained information from that contact. We see that that contact is Mr. Molefe Fani. Let us adjourn and resume at 9:30. Muehleketeleriwa wa vunharhu u tihelekete exitichini xa maphorisa xa Edenvale mayelana na vukhamba bya ku yiviwa ka maribye yo hlawuleka la durhaka kwalomu ka 15 wa mamiliyoni wa tirhandi. U languteriwa ku tivonakarisa ekhoto ya Joni mundzuku. Vahehliwa van'wana vambirhi lava katsaka phorisa ra dorobankulu ra Ekurhuleni ni mufambisi wa khampani ya vurindzi na vona a va ri ekhoto namuntlha.
va hehliwa hi ku luka rhengu ra vukhamba laha va nga endla msecho wa ku yiva maribye hi 2023 eKhilani va tumbela hi xiphorisa. Ku khomiwa ka lava swi landzela vumbhoni bya Witness K mayelana na vukhamba bya swicelwa eKhilani eJoni. Witness K u byele khomixini ya Madlanga leswaku nhloko ya maphorisa ya EMPD Julius Mkhwanazi hi yena mukunguhati nkulu wa vukhamba lebyi. This falls under Schedule 6 charges they are facing. And they did indicate to me that they would like to apply for bail. Mhaka leyi hundziseriwe eka siku ra 16 n'hweti yaleyi leswaku va ta endla xikombelo xa beyili, kambe mfumo wu ta kanetana na xikombelo lexi. IPD va ri ku hlotana na vaehleketeleriwa naswona ka ha ta khomiwa van'wani. Swa ha ri tano phorisa ra EMPD Adrian Mackenzie u ti helekete exitichini xa maphorisa xa Benoni. I think it's indicative when one is to hand themselves over that they don't have the intention to run, despite my client being and cooperating with the police in the ongoing investigation. So with reference to the bail application, I'm going to leave that to the audience insofar as what shall be alluded to and without dealing with the personal circumstances of my client at this stage. Hi tlhelo murhangeri wa khampani ya vurinzi Etienne van der Walt u ti helekete tolo ni madyambu. Handed himself over yesterday night. We're not impressed at all for this lengthy postponement. This investigations should have been completed a long time ago. It's been ongoing for a couple of years. Honestly speaking, I do not even know why they didn't just summons him to appear in court. Namuntlha swi endla lembe kusukela loko Commissioner wa maphorisa ya KwaZulu-Natal General Nhlanhla Mkhwanazi a burisane na rixaka a boxa swihehlo swa nkucetelo hi swigevenga eka matirhelo ya xiphorisa na tikhoto. Mbulavulo lowu hi wona wu nga endla leswaku ku simekiwa khomixini ya Madlanga leyi hayaka emahlweni yi vumbunula vukungundzwani. Siku ra vuntshevu n'hweti ya Mawuwani 2025 sonto wa ntolovelo eka maAfrika-Dzonga, Commissioner wa maphorisa eKwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi a yimisa tiko hi milenge loko a paluxa swihehlo swa vugevenga leswi humelelaka eka xiyenge xa maphorisa na vululami. Mkhwanazi u tlhele a hehla leswaku ku herisiwa ka PKTT hi holobye wa maphorisa loyi a nga yimisiwa entirhweni Senzo Mchunu a ku ri matshalatshala yo ringeta ku sirhelela swigevenga. Swihehlo leswi swi sungule ku lavisisiwa. We will want to address the criminality, the political interference, as well as the corruption within the criminal justice system. It shall become evident that significant overlaps and intersection between the two broad topics and a distinction between the two may not be always be possible to draw. Loko Mkhwanazi andlala swihehlo leswi ehansi ku hlambanya vo tala va koxe vumbhoni. Swimunhuhata swo tala swi tile ku ta nyika vumbhoni ku tisa swihehlo swa Mkhwanazi. I had met with the former Minister of Police, General Cele, who informed me that he had been approached by Mr. Matlala, informing him that Lieutenant General Sibiya advised him, Matlala, to submit or to write an affidavit and he also drafted such affidavit on behalf of Mr. Matlala to open a false case against myself and my members. Swihehlo leswi swi sungule ku tikomba ngopfu loko Brown Mokgotsi a sungula ku nyika vumbhoni byakwe. Mokgotsi u tiveka hi ku hlanganisa van'watipolitiki, swikhulu swa maphorisa na swigevenga. What I'm going to put to you is that it is absolutely clear from these chats that what you and the Minister were discussing on 23 and 24 December was the possible arrest of PKTT members by IPID in relation to the events during the 6 December operation at Mr. Matlala's house. Vulavisisi a byi helelanga eka SAPS ntsena byi tlhele byi hundzela ni le ka xiyenge xa maphorisa ya masipala wa Tshwane. Vugevenga lebyi byi nghenile ni le ka masipala wa Ekurhuleni. Muhehli wa nkulu i Julius Mkhwanazi. Lava khumbekaka va tikuma va langutana na voko ra nawu. Xana Senzo Mchunu u ta pona swihehlo leswi a nga langutana na swona ke?
What General Mkhwanazi said is that you and Mr. Mokhotsi are receiving money from Mr. Matlala, who is an alleged criminal, or it's false. xiviko xo hetelela xa khomixini xi le ndleleni naswona hi laha president Cyril Ramaphosa a nga ta teka xiboho ehenhleni ka micuno. I am waiting for the outcome of the Madlanga Commission on all the matters that they are dealing with. And it is upon receipt of such that a determination will be made. naswona loko ka yimeriwa switshembiso swo pfuxeletiwa ka xiyenge xa maphorisa siku ra 31 n'hweti ya Mhawuri ro humesiwa ka xiviko xo hetelela ra ka ra tshunela. Mbulavulo wa General Mkhwanazi wu tise njhekanjhekisano tiko hinkwaro. Wu endle leswaku na palamende va simeka komiti ku lavisisa swihehlo leswi. Kambe endzhaku ka lembe maAfrika-Dzonga va lava tinhlamulo. Swihehlo swa Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi swi komba vugevenga lebyi hleriweke lebyi fikaka eka swiyimo swa le henhla swa mfumo. This syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and correctional services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people. Swihehlo swi veka mahungu lama nga rhanga emahlweni laha ku nga va ni mavonelo yo hambana mayelana ni loko ku ri ku matirhelo ya vululami ya Afrika-Dzonga ma onhiwile kumbe a ma landzeleriwanga. Kambe eka swiyenge swinharhu swa mfumo swihehlo swa Mkhwanazi a swi nga ta honisiwa. Many of us questioned as to whether the way in which Mr. Mkhwanazi was doing things was correct when he called a press conference as a senior policeman. But what was to follow after that were revelations that none of us expected. The rot in the corruption within the police service. And as we are speaking now, a year later, we have a minister suspended. We also have the general of the police also suspended. And all of them are suspended for issues related to tenders and not corruption or criminal busting as they are expected to be doing. Lembe leri nga hundza komiti yi twa vumbhoni kusuka eka varhangeri va maphorisa swirho swa khale na swa sweswi swa huvonkulu xikan'we ni timbhoni tin'wana ta nkoka loko yi ri karhi yi lavisisa swihehlo swa Mkhwanazi. Vativi va tipolitiki va ri endlelo leri ri kombise mpimo wa ntlhontlho lowu langutaneke ni mihlangano kumbe swivandla swa vuhlayiseki swa Afrika-Dzonga. I think most people have always been well aware about institutionalized corruption within SAPS, but not the extent to which it was entrenched in the state machinery. So I think the press conference of General Mkhwanazi on the 6th of June has helped us to understand the extent to which corruption embeds itself within the security architecture. Lembe leri ku ve ni swihehlo leswi nga hlamarisa xiyenge xa tipolitiki xa tiko ni mihlangano yo tiyisisa ku landzeleriwa ka nawu. Komiti ya nkarhinyana ya palamende yi le ku hetisiseni ka xiviko xa yona endzhaku ka tin'hweti ta vumbhoni kusuka eka timbhoni ta nkoka. Vahlaleri va ri hambiloko ku ri ku leswi kumiweke swi tiyisisa kumbe ku alana ni swihehlo swa Mkhwanazi ku languteriwe leswaku ku ta ni tindlela to antswa to va vanhu va byarha vutihlamuleri ni ku veka tihlo eka matirhelo ya vugevenga eAfrika-Dzonga. President wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa u kombele vaaki va Zimbabwe leswaku va va na malwandla eka vaaki-kulobye lava fikaka eka rikwavo kusuka eAfrika-Dzonga. Mnangagwa u byele ntshungu wa maZimbabwe eka nkhuvo wa masocha namuntlha eHarare leswaku mfumo wu tiyimiserile ku pfuna vaakatiko hi swilaveko swa nkoka leswaku va kota ku hisa emahlweni na vutomi. Mfumo wu tshembise vutleketli ni vutshamo eka vaaki lava vuyaka hi le Afrika-Dzonga. Our ZANU-PF-led government has put in place comprehensive plans for the seamless, safe, orderly, and dignified reintegration back into Zimbabwe.
In line with the character trait, we are known as a warm and hospitable people. It is pleasing that community members along the transit route, including in Matabeleland South Province, Masvingo Province, continue to demonstrate acts of kindness towards those going back to their countries of origin. I say well done, well done. Hi tlhela hi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2. Vaaki va Iran a va hume hi xitalo ku ya amukela ntsumbu wa khale ka murhangeri Ayatollah Ali Khamenei edorobeni ra Tehran. Khamenei u rhangele tiko ra Iran ku ringana 37 wa malembe. U dlawe hi n'hweti ya Nyenyanyani na n'waka hi minhlaselo ya Amerika na Israel. Majaya nharhu ya Khamenei va endle xikhongelo kusuhi na bokisi ra tata wa vona. Ku tivisiwe na leswaku migingiriko ya ku heleketa khale ka murhangeri endlwini ya yena ya makumu yi ta teka vhiki hinkwaro. Va boxe na leswaku ntsumbu wa Khamenei wu ta heleketiwa ni le ka tindhawu ta magandzelo ya vukhongeri bya Islam eIraq. N'wana wa khale ka murhangeri loyi sweswi a nga teka xitulu a nga ri kona eka ntirho lowu. Randi yi tiyererile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 25 cents, pondo i 21 rand 68 cents, euro i 18 rand 55 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 13 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,133 a ounce, platinum i $1,625 a ounce, nxavo wa oyili mbisi i $72.54 hi mphongolo. Hi fike emakumu ka mahungu ya hina namuntlha, Tsietsi Balo isa emahlweni ni maxelo endzhaku ka mavhengele. Riperile. Ngoveni Kensa kusela nkarhi aperile elanso xiyimo xa maxelo xitshamisekweni ku langutile moya na mapapa eka ndhawu to hambanahambana ta tiko kasi loko languta xifundzeninkulu xa Limpopo kona ku ta va ri langutile moya eka xiphemu xa le N'walungu kasi hala kun'wana kona ku ta va ka ri ku tshamisekile kasi ku languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga kona na kona ku nga langutela moya kasi endhawu to tala ku ta va ku ri xiyimo xa kahle laha ku ta va ku ri ku hunga moya kasi ku yi languta eka siku ra mundzuku kona i xiyimo lexi fanaka ku ta va ku ri ni dyambu loko yi languta exifundzeninkulu xa Free State ku katsa na xifundzeninkulu xa le Northern Cape kasi ku languta xifundzeninkulu swa Gauteng kona ku ta va ka ri moya lowu nga ta va ku ri tsutsuma hi 10 wa tikhilomitara hi awara leswaku xiyimo xa maxelo xitshamisekweni hi langa xifundzeninkulu xa Gauteng ku languta maxelo mo titimela ni mixo kasi loko languta Joni yona yi ta va ri kwalomu ka 3 ku ya eka 21 kasi loko ta Springs yona ku ta va ka ri ku titimela ni mundzuku kasi loko ta Bronco Spirit na yona i xiyimo lexi fanaka leyi nga ta va ka i ri ka lomu ka 2 ku ya eka 21 hi langutise ku xifundzeninkulu xa Limpopo xitshamisekweni ku langutela maxelo ma kahle swinene loko landza ta Wolphalale ku ta va ku ri maxelo ma kahle kasi Thabazimbi yona i ta va ka ri titimela ni mixo loko ta Vilavila na yona i ta va ri maxelo mo titimela ni mixo kasi loko languta Musina yona i ta va i ri ka 11 ku ya eka 25 languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga u nga langutela maxelo mo titimela ni mixo languta Maxixini ku ta va ka titimela ni mixo kasi languta Carolina yona ta va ri ka -1 kasi languta Emily yona na yona ka ta ri ku titimela ni mixo kasi languta Mkhonde kona ku ta va ka ri ku titimela swinene ni mixo eka siku ra mundzuku kasi languta leswaku xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal xona xitshamisekweni ku languta maxelo mo titimela ku languta ndhawu fana na uMnanditi ku ta va ka titimela Kokstad ku ta va ri ku titimela ni mixo kasi languta Pietermaritzburg yona i ta va ri ka 7 ku ya eka 28 leswaku xifundzeninkulu xa Eastern kona xona xitshamisekweni na kona ku langutela maxelo mo titimela ni mixo ndhawu to fana na Letswaka ku ta va ka ri ku titimela ku languta loko ndhawu to fana na Vukoma na ku ta va ri ku titimela ni mixo kasi loko ndhawu to fana na Willem tona i ta va ri ka 6 ku ya eka 20
la ku ta xifundzankulu xa la Western Cape nakona u nga langutela maxelo mo titimela ta to fana Muidenberg ku ta va karhi ku titimela ku languta Riversdale na ku ta va karhi ku titimela kasi ku languta ta va ku ri maxelo ma kahle loko hi languta exifundzeninkulu xa le Northern Cape ku ta va karhi ku titimela ni Minnesota Krooman ku ta va karhi ku titimela Kimberley ku ta va karhi ku titimela kasi languta Pinchon yi ta va eka 7 ku ya eka 25 ene to ku xifundzankulu xa Free State xo tshamisekile nakona u nga langutela maxelo mo titimela swinene eka ndhawu to hambanahambana loko ta Fairfield ku ta va karhi ku titimela Bothaville ku ta va ku titimela kasi languta Bloemfontein na yona ku ta va karhi ku titimela swinene eka ura mindzu ku leswaku xifundzankulu xa North West xona xi tshamisekile u nga languta maxelo mo titimela ku languta Potchefstroom ku ta va karhi ku titimela swinene Rustenburg na ta va karhi i titimela kasi loko na Mahikeng yona i ta va karhi titimela ku kumeka 5 ku ya eka 23 kasi loko ta ndhawu to fana le ta tona u nga langutela maxelo mo titimela eka siku ra mindzuku la ku ri maxelo ya mkhomeriwa na ka madyama namuntlha ra perile.